Torozo anye IGP la special force ma ka bin sha'azo ko Canada ban o kam na no to buha biara ka kana ya no te nan ban sha'a ka nirbi yi NDC party ne kana no tla nan ban sha'a an ce ka kama ka gana za ban ndi dagban vi wo gana za. Keep watching. Come on how for more. Come on how. IGP Special Force nyala ban be tamal tankfune be Northern Region na be kwal ka vasa shanga den cheka sanity katamale de ba hande ti ngoroba ti kwaharba vanurba ne bibi habanto tar nirba yon ncheka dagbang tamale te pa gana za kasudo bam ne ya yen we have the basic kuchire tin ka subscribe din yala face mo ka you no content mo anytime ti yamba contents anyala munyan yale nkam na te answer question shanga be nte lapse question shanga be nte shi yeto ashanga dan be social media zankpala special force on follow list la down I got to first one ma shabiar la unir pam ka shabiar ne ala jigele on be zolan be on leader ba no kamna no to buhabiar here is the case nyun yu ne be nyun ye no kamna no to buhabiar an bom no buha question de ba sham I believe last special force mama IGP bakpa ba metamen no zo be tamen ko zo so dinun ko kala tenon de la operation mama karnelo kamna no to buhabiar mina za te mane tenya ba ka be galam say site nchang te kat ban sound of the water bodies kara onda be ko fare jua takwa obuase nkadwa galam say nam nere che ka be sound water bodies ma di pa she takwa ma go ra chang no to buhabiar ma obuase ma ga vorbi ha me jerbo ha ko ra la chang ma so aka tu ye to ashanga bi andi chele kat yarle karkunya et personal feelings ben shi ambiane on kana ngoma na on swang ko achieve on barba sha because I will tamana pasha ma it's not safe for us and yellow man chen ke menir kam de tozo mo karan yala halai banan da amrla la nimma diniyan ce kartin mega amma abin da ka tunan da ban shi akan yala ba kamna ta cleaner system manar yal biyar zo ka ce ta mai kanyin ka an yanti halishan ni no ko isayam no kamna no ta buhabiyar bi buha no biyar ma buha ma bu okano tunan hala ku to pick point ai chan wata event here da nan ya kan wata no na wono yu ko to am yetum ma vi kan ye dagba mun punjila of force ma in chan all over the country rather until nan lala missions ma din ko enche ka system ma vieti tenan mamma ka to so do ka te be te dagbang be te gana be te tamal fune so no puara bwa she ma ariya me kamana ala yule savannah region to gumi anda bagba buro ma ka sableta yani bagba buar la IGP team ma za hani mane I believe oila in chan savannah region be zaba apolongo. Is it that nimpo nung bale en shimo no kamna no to buhabiar bi o min bagba ma la ala ka shel ka bagba za en la ala kama ka sabr mbuno no ka ta buhabiar bi wula questions me answers en ko nyel ka ti chena ka gbaza answer an buhar sha to rila nyelo kamna no to buhabiar bo zo ka bo buro na ya polo we hear yendi me be yendi pam bagba en rutu no operation ma na ya so the zaman o buhat biar mata mal karaba so olen chang la yendi to buhangone since in yar tabler incidential ma dranan la tamal so olen chang yendi mami bon mo ko chen ma and second caption shanga den lanche ka nirwe yar pam nyame niro pam nyala ban yara de ba bande ban be NDC party ne de ba bande niro pam da mi on de la operation ma on dalam party ya shele tinya ka niro pam yara no kamna no te ku NDC party wele masane masane anye ti kwaharba ti ngurba ti vandaba bumbo no member zama be percentage hali NDC ne katamal viela na on so beno the operation shama do guya be kamna no te sam party wele nirba ala nyo to be janvos as Ghanaians to be janvos but nirba ala nyo kind of be sa la party ma yule no this is not a political issue
yes habi sam party will be sam ndc will ka tamal nang safe ka Ghana nang safe be ka Dagbang nang safe gar Ghana lo kam be dunia lo kam. I think it's better tuk to zang ndc tai tamal za welfare be Dagbang za welfare since then nang kan ya rashan wombra ai to an wayen ya yamare o kam na no to sam ndc party will ka pumpu no bombo kanun bombo haba tinguru ma za yen vote ba di partial halan ma za ni ndc revia because lan ma di partial ban shaban tarta yale ka maybe inti je party she na rural ya kara rural ya because ben kala votes we ni an kala votes ma won ba mi on chano to vote ben sha ma gba o ba mi policy she la party ma na zan na do o mufti ma baro so ndc bom ne ba ce ka ne ba mufti ma baro den ce ka bi an election saka ka hanka nan voter political parties ma. Yes, that is it. But I become na to some party will for Nirvala. Biku yihla na mata mal konko population be sa bonja be fonction konko population ala yang palka ne ben sa party will. Ted bananya ka chef ka na ba dihra Dagbang fi ne because of them be social media. Kaso kam yar de to. So lan di Dagbang fi te pai ben shadan nong de Dagbang. Ka be nguptu ma ka ba hankal ne. Ka gwande tabe ka buarta ka ngala ba social media ka nye ka bibe na chimbla ko nguptim zapalo zo bihra ka ngago ba social media ka Dagbang le yar background ma ka zaba asili yar background ma ka ngam pour le yar background ma vien lampare TV na be yina karo ne tingo barba nguptima ko tafsizes ba stop be taxiran vien lampare tori unzo yanzania ni ay savana region buonde ba na bakama so savana region ba buonde ba na bakana te di savana region vi bendi zaba gonjala an vi wo dunia za so there are some things to dir fila out of ten mama feelings no to dir fila out of ten mama feelings and I don't cut you le benzer Dagbang vi ma dal fi azo nyama di pasiale un leader wa nye nwa ya be ayanirma but the adam come abe nye angba ben sha value until at lose them. It should have been a pride Brato ku ka ta burta yon ma ka konde la vandur wa yirma na brato ku ka ta burta la ma ba maybe ka un leader wa kunye mo ba torin yo mo kama abi anye ku bo zan la mo set example be ko kunye belshele. But what in your Dagbana, like plus in your letter, communication not be email so soon to yearly problems go. So what is the essence of a community Dagbang? Deeper ayara aso yolo. Last point kan zan paper was swanka explain le vin yelanga be ka yel die to apam yela zunwa da ba tinye videos ka tama bi share be social media port na awon. Ka yel special force man la wala. Vi bang no bi me ban piam na kun pandani ban kam no do ko le go no ya police station yanga shabshin no no bok to no ba ban sha la ni sha ban yele to alwa ban za like ninye time reply rongo now you can catch ma ba ma ni yar style shel ma wuhrum na gargale because we to amapun kala dabse de ka haske wallahi sheje antunda anyongo o kanani mana pona una nyabama like what is that filambala and Germany ka haske berene and alani na ya like ni man like sometimes those kind of people like I remember supporting it. Kamasham suggesting but like they should go after them. I remember suggesting about Kusahanum, but just go fetch valuable people. By Yeshab system man Tamal ni. I'm going after these stupid people. Like we use Kaku Yinat Zambon Power Man Yali to at the end of the day, Cartesian Noble Korasa. So Bandung in ka case to man. Ben zaro sha yin fungu blatiman dam ya hankal do me da dam abia o she te kpalin forest karpa du isa kan ku chemo du viale na te jenan mala video hakatin ya
ikan yang ma se pala mu'amane so ai te be mu'ana nyi min bun korma fun gabla tab jiyama so blan take aye to into consideration la se to ashani zan ya in ya ne we ban no bi no kam na twema de partially ishe buab no ngo de to imi yeto an man la dagban zo ki ba zabra tama zo ki zabra do zo ki ya no ka tin no do wula ka be bola city no we ban no bi no kam na twema ndo ba za asiki you know kam zo number pana kala ma video to po al kawle be ndo number ma ko la ta ka ta gbaga timbo na za number pa kan ma video ma ta na ba nya mo lo karen sena abang na shama abang ya ASP jeli umino nirma she bo beto ari kuto bo baje because of nyimia nya ba she be tina ba meeting nya share so zanga mobile money number pana den say na charge katenye akunkwankpa ama ka ku kelore en yini mane nkana tamale ntinya nya akute Black Maria ne now he waka Black Maria ma za tamale den che ka bieni en war forma kamna ti yala yale to ashelma kama ko en ka pa ino ndo arabiya ragma to pa ino be do arabiya ragma ati na lore ya sen ma mo number den sen a charge ka kana ntemma ba za tete do mi yama wan ya shama bi shir buap tepa te za le nyanga yinam ye daura idia abe bon ko zaman ayu ni ba understand mon boarshel why should you even take risk di ko pati ngoble ne jinso issue ku kana ngo kasoka ya kan yen mbozwar she nye ja kamo you take that risk na zan phone ba manga ma yela ayubin shi akan di pa sha atizo pa ka taxi rank ma kwaro manga atizo pa abun mufti ma bram dina nye dabar some of these people to be yel be to apam la questions mo ami shanga kan ku kana nante sheshe I made video full anya na answer shanga ma and di nyala mbetela shanga be amala opinion whether good or bad I am to one be I am pamame. You are welcome on the comment section. Can tell I have the basic kuchira kola as always. Amela nyala ni YouTube and na nyala msha on ka subscribe ka de bell ma ka follow we on TikTok ka share anytime. Ibahar awesome contents I am pala bayan yara puna kan lantera yete official Facebook page ma name ma to change them from Kuchira Films TV ma to KFTV Ghana so din yara share yam eto I am follow him I could search KFTV Ghana enta hanye link ma ka duete nye tinyan zande te bilam hankale my parasham social media ma zo Yusuf Abu to the producer of the Basit Kuchire akola as always peace out. Keep watching. Come on, how for more. Wula ki tum na tum berkas ya ambor nyem te heaven. Come on, how. Wula ki nyevenya adanka ye tum la 247. Come on.